Iyi ni BBC Gahuzamiryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC Gahuzamiryango, ikaze mu makuru kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatanu 2026. Zimwe mu ngingo z'ano makuru tugiye kubashikiriza. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame aherutse kugira urugendo muri Botswana. Muri ruzinduko hashyizweho umukono ku yandi masezerano 6 y'ingenzi, arimo amasezerano yo gukuraho visa kuri za passport zose. Na mu Burundi, umugwi w'igihugu ujejwe gutegura no guhagarara amatora hamwe n'ibigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ntibavuga rumwe kubijanye n'integuro z'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka uza. Mu yandi makuru, mu mikino amakipe 3 y'Ubwongereza ku mikino ya nyuma y'ibikombe by'Iburayi, ayo nandi nabateguriye ntabacike ndi Yves Bucyana. Amakuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Idonido ni amakuru avuga hiya none kwisi dushikirizwa na Anne-Marie Niwemiza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yatangaje ko Washington itegereje ibisubizo ku mwanzuro w'amahoro yohereje muri Irani, kandi ko yizeye ko Irani iza gutanga igisubizo gifatika. Hakomeje kuvugwa ko ibiganiro hagati y'ibihugu byombi bishobora gusenyuka bitewe n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu muhora wa Hormuz. Amerika yatangaje ko yarashe ku mato abiri ya Irani yaragerageje kurenga ku cyemezo cyafatiwe icyo gihugu cyo gufunga ibyambo byacyo. Mbere yaho Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yari yashinje Amerika guhora ica ku ruhande inzira y'ibiganiro igahitamo ibikorwa bya gisirikare bikozwe mu buryo butarimo ubwenge. Umugore wo muri Ethiopia harimo kwizihiza kuba yibarutse impanga 5 icyarimwe nyuma y'imyaka 12 ashatse ariko atarabona urubyaro. Badria Adem, muhinzi wo mu karere ka Harari, yabwiye BBC ko we n'umugabo we bishimye cyane nyuma y'uko babonye umugisha wo kubona abana 5 icyarimwe. Ni inkuru ya Richard Kagowe, mwumva mu ijwi rya Siriake Muhawe nayo. Badria Adem w'imyaka 35 yavuze ko ibisabisho vyiwe byatevye bikaronka inyishu nyuma y'imyaka y'akababaro n'agahinda. Yarabaye igicibwa haba abantu bibaza nimba ashobora kuronka ikibondo. Nikigumba cinshi, Adem yavuze ko yari yasengeye kuronka n'imiburiburi umwana umwe, ariko Imana yamuhaye 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe bitwa Naif, Amar, Munzir, Nazira na Ansar. Bavuke mu bitaro inyuma yo kubagwa, umwe wese apima n'imiburiburi ikiro n'amagaramu 300, bisigura ko bafise amahirwe yo kubaho no gukura neza. Ibitaro byabwiye BBC ko iyo mbanyi yabitwaye bisanzwe hadakoreshejwe ubuhinga bwo kumuha imbuto kwa muganga. Arakoze cyane Siriake Muhawe nayo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ashobora kweguzwa ku butegetsi nyuma y'uko urukiko rurengera itegeko nshinga rutesheje agaciro umwanzuro w'inteko ishinga amategeko wari wahagaritse ibyo bikorwa mu myaka inishize. Urwo rukiko rwemeje ko abagize inteko ishinga amategeko bakoze ibinyuranyije n'amategeko ubwo bananirwaga kwemeza raporo yakozwe n'akanama kigenga kavugaga ko Perezida Ramaphosa hakwiye kubazwa ibibazo bijyanye n'amadolari arenga 500 yasanzwe mu rugo rwe rwo mu cyaro mu mwaka 2020. Perezida Ramaphosa yahakanye ko hari icyaha yakoze ndetse yongeraho ko atigeze akurikiranwa n'ubutabera. Gusa ibyo byabaye byateje impaka zikomeye ku bijyanye naho ayo mafaranga yaturutse, kandi nawe ubwe ntigeze abasha kuhasobanura. Bernard. Urakoze Anne-Marie. Mu Burundi, umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni ntuhuza n'imigambi itavuga rumwe na leta mu gutegura amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka uza. Muri seni bariko baritunganya begeranya n'uburyo, mu gihe mu batavuga rumwe na leta basaba ko hatangura ikiyago cya bose kugira ngo amatora atunganywe neza. Amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu mu 2027. Perezida Evariste Ndayishimiye niwe wenyene amaze gushigwa imbere n'umugambi w'SNDFDD ngo azobuserukire muri ayo matora. Ni inkuru ya Patrick Waso. Uburyo rero bwategekanijwe mu gihe hoba ituro ya mbere n'ituro ya kabiri bifatanye ni miliyaridi 115
imiliyoni 876 ibihumbi 540 n'amajana 405. Uwo ni Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutunganya amatora mu Burundi, aho yariko arashikiriza abafise uruhara mu gutunganya amatora uko ibintu bitunganijwe. Aho hari abahagarikiye ibihugu vyabo mu Burundi, abanyepolitike hamwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki. Aloise Baricako arongoye umugambwe Hanake yashimiye Seni ku bikorwa yama yakoze, ariko akanebagura uko Seni iha ikibanza kinini amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki. Mugaca mufata imigambwe mukayita ku ruhande, mugaca murunda nk'abantu mu mashirahamwe adahanira za politike, mukarundamwa abantu b'amasengero sinzi ubuntu gwenda n'indwi. Turabisa ibi ntibisubire, dushaka amatora meza cyane atagira amasembwa. Iyo mvugo ntiyakiriwe neza nayo mashirahamwe. Mbere Aime Pascal Nduwimana yaraserukiye Make Burundi yishura ko hari imigambwe itagira abanywanyi. Uyabivuze uramubaza abamandateri afise y'amatora abaye, ndazi ko atabanywanyi afise ariko avuze nabi. Uko guterana amajambo kwatumye abarongo imigambwe ya Hanake na APDR bava muri iyo nama itaranahera. Mugiye Seni yariko irakoranya abo bazoje amatora y'umukuru w'igihugu muri 2027, hari indi migambwe itavuga rumwe na leta yanse kwitaba iryo koraniro, ahubwo yasohoye itangazo yagiriza Seni kwanka ko bicarana kugira ngo babanze barabire hamwe uko amatora aheruka yagenze. Imigambwe UPRONA, CNL, FRODEBU, CDP hamwe na CODEBU ivuga ko imaze no kwandikira umukuru w'igihugu kuri ico kibazo. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe UPRONA avuga ko batazosubira kwitaba kandi amanama yose ya Seni. Imigambwe iteye igikumu kuri rino tangazo ibona ko yoba irabangira kwitaba amanama atunganijwe no mugwi Seni ategura amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027 nibikurikira. Kuri ivyo vyose vyabaye uno musi, umukuru wa Seni avuga ko ari bisanzwe kubona hari abantu yatumiye ntibaze mu nama. Prosper Ntagwamiye: Je nibaza ko bakeburanye ntibaterateranya amajambo, kandi kira noneho burya ikintu kivuye mu nama si kibi, nta kidasanzwe nabonyemwo. Abatashoboye kuza barafise imvo, si kenshi watumiye abantu bazijana kwijana. Amatora y'umukuru w'igihugu akaba ategekanijwe ku itariki 3 ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2027. Ingunga ya mbere habaye ingunga ya kabiri nayo ikazoba ku itariki ya mbere ruheshi umwaka wa 2027. Umugambwe CNDD-FDD niwo wonyene umaze kumenyesha ko President Evariste Ndayishimiye ariwe azoserukira muri ayo matora. Ibujumbura, Patrick Waso. Urakoze Patrick Waso. Ibihugu by'u Rwanda na Botswana byashize umukono ku masezerano yo gufashanya mu bisata bitandukanye, harimo ibijanye no kudatoza amakori ku bidandazwa inshuro zibiri, gutwara ibintu n'abantu mu kirere n'ibindi. Amasezerano yashizwe ko umukono mu rugendo rw'imisi 2 President Kagame arutse gukora muri Botswana. Mu gushaka kumenya vyinshi kuri urugendo, mu kanya gaheze navuganye ku murongo wa telefone n'umushikanganje George Migenderano y'u Rwanda na Makungu, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Ntabwo ndamubaza ico urugendo rwari rugamije. Rwari rugamije kubatura umubano n'ubutwererane hagati y'u Rwanda na Botswana, ndetse rukaba rwatanze n'umusaruro. Mbere y'uru ruzinduko hari amasezerano 9 yari yarashyizweho umukono hagati y'ibihugu byombi, ariko muri uru ruzinduko hashyizweho umukono ku yandi masezerano 6 y'ingenzi, arimo amasezerano yo gukuraho visa kuri za pasiporo zose, amasezerano yo kwirinda gusoresha abashoramari inshuro 2, amasezerano yo gufungura ikirere hagati y'ibihugu byombi, amasezerano mu byerekeye ubuzima, amasezerano yo guteza imbere ubukungu, ubucuruzi n'ishoramari, ndetse n'amasezerano hagati y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB n'ikigo cya Botswana nacyo gishinzwe ishoramari n'ubucuruzi. Ibi bisigura iki ku baturage b'Abanyarwanda n'Abanyabotswana bose? Sigura byinshi. Nk'aya masezerano maze kuvuga afite impact ku bucuruzi n'umubano hagati y'Abanyarwanda n'Abanyabotswana. Gukuraho visa kuri za pasiporo zose bivuze ko bizongera imigenderanire hagati y'Abanyarwanda n'Abanyabotswana. Muri urwo rugendo rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri Botswana
hari n'inama y'abacuruzi business forum hagati y'abacuruzi ba Botswana n'ab'u Rwanda, bakaba baraganiriye rero mu kureba uko bakomeza guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Muri make mu bisanzwe umubano w'u Rwanda na Botswana ushingiye kuki? Hari abanyarwanda basanzwe babayo bangana gute? Abanyarwanda basanzwe babayo ni bakeya, ngira ngo bagomba kuba ari muri za 20 cyangwa 30, ariko hari ibikorwa bimwe na bimwe by'ubucuruzi bigenda bikorwa hagati y'u Rwanda na Botswana. Bivuze rero ko mu minsi iri imbere ubucuruzi buziyongera kuko hari ubushake bw'impande zombi. Muri ivyo byose ni ibihe bice twavuga tuti bimaze gutera imbere cyane muri iyi migenderanire hagati y'u Rwanda na Botswana? Ubucuruzi n'ishoramari hagati y'u Rwanda na Botswana ntabwo byari bihambaye cyane, ariko ubu kubera umubano usigaye warateye imbere muri iyi myaka ishize, n'aya masezerano yagiye ashyirwaho umukono ndetse n'iyi state visit yabaye, ibyo ngibyo bizongerera ingufu imigenderanire hagati y'abanyarwanda n'abanyabotswana, ndetse binateza imbere ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane ko n'abakuru b'ibihugu bombi mu biganiro bagiranye bumvikanye ko gusinya amasezerano ni byiza, ariko icyangombwa ni kuyashyira mu bikorwa. Mwavuze ati Botswana yaratangaje ko igiye gukuraho visa ku bafise passport z'u Rwanda. Byari bimeze gute imbere yaha? Amasezerano ngirakamaro kuko nk'uko mubizi u Rwanda rwakuyeho visa ku banyafurika bose ndetse n'abaturage b'ibihugu bigize Francophonie na Commonwealth. Bivuze ko abanyarwanda bose bashaka gusura Botswana batazajya basabwa visa, kandi n'abashoramari bizajya biborohereza. Ubwo rero imbere yahangira ngo abanyarwanda ntibari boroheye kuja muri Botswana? Oya, basabwa visa nk'ahandi, ntabwo bari bakumirwaga muri Botswana, basabwaga visa nk'uko abandi baturage nabo basabwa visa. Uyu rero yari Olivier Nduhungirehe. Tukiri mu Rwanda nyene, ishirahamwe Human Rights Watch risaba leta y'iki gihugu gukora amatohoza yigenga kugira ngo haboneke umuco ku rupfu rwa Aimable Karasira yatangaje ko yapfuye mu gihe yari yitezwe gusohoka ibohero rya Kigali nyuma yo kurangiza umuyoro w'imyaka 5 yari yaraciwe. Human Rights Watch ivuga ko Karasira yongereye ku rutonde rw'impfu zirasobanutse z'abanegura ubutegetsi. Mu mwanya uheze navuganye na Clementine de Monjoie, umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga binini. Ntabwo ndamubaza igituma atewe makenga n'urupfu rwa Karasira. C'est pour plusieurs raisons. Ni ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Icya mbere ni ngombwa gusobanukirwa uwo Aimable Karasira yari ariwe ndetse n'impamvu yakurikiranywe n'ubutabera, hanyuma akanafungwa n'ubuyobozi. Isesengura ryacu hamwe no gukurikirana urubanza rwe byagaragaje ko uburenganzira bwe bwo gutanga ibitekerezo bwahonyowe. Yari kandi urugero rugaragaza imbaraga leta y'u Rwanda ishyira mu gucecekesha abatavuga rumwe nayo ndetse no gukumira bamwe mu bantu bashaka gutangaza ibitekerezo binyuranye n'ibivugwa ku mugaragaro na leta. Icya kabiri kandi hari n'inkuru zivuga ko Karasira yakorewe ihohoterwa rikomeye igihe yari afunze. Igihe yagezwaga imbere y'urukiko mu mwaka wa 2022 yabwiye urukiko ko yakorewe iyicarubozo n'abacungagereza, ko bamubuzaga gusinzira, ko bamufungiranaga mu cyumba kirimo urumuri n'umuziki bihoraho, ndetse yanavuze ko bamukubitaga. Yavuze kandi ko yangiwe ubuvuzi, cyane cyane ubujyanye n'indwara ya diabete ndetse n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe yari afite. Icyo nasorezaho kandi kizwi nuko Karasira yapfiriye muri gereza. Nubwo byabaye ku munsi yagombaga gufungurwa, ku ruhande rwacu twe tubona ko leta yagombaga gukomeza kumwitaho ndetse no kumurinda. Bityo rero ni inshingano ya leta gukora iperereza ryigenga rigamije kugaragaza ukuri ku rupfu rwe ndetse no kumenya niba hari ababigizemo uruhare bakabiryozwa. Rero turavye vyatangajwe na leta kuko ngene yapfuye, biboneka ko mutemera ko ari we yiyishe. Non, nous appelons à ce qu'il y ait une enquête indépendante. Oya, turashaka ko habaho iperereza ryigenga. Hari imiterere yihariye igomba kwitonderwa, kandi amategeko mpuzamahanga agaragaza ko iyo umuntu apfiriye muri gereza, cyane cyane iyo ari umuntu utavugaga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se uharanira uburenganzira bwa muntu kandi uzwiho kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, leta igomba gukora iperereza ryigenga rigamije kugaragaza ukuri ndetse no kugaragaza abafite inshingano kuri urwo rupfu. Turahamagarira ubuyobozi bw'u Rwanda
gutumira impuguke zigenga haba binyuze mu muryango w'abibumbye ushinzwe iperereza ku burenganzira bwa muntu cyangwa se na komisiyo nyafurika ishinzwe uburenganzira bwa muntu kugira ngo zifashe muri iryo perereza ryigenga. Sur les droits des hommes et des peuples à soutenir cette enquête indépendante. None mu mwarandikiye leta ngo muyishikirize ivyifuzo vyanyu yabahaye inyishu nyabaki? Nous cherchons surtout à partager notre... Icyo dushaka cyane ni ukugaragaza icyifuzo cyacu gisaba iperereza ryigenga ndetse no kwibutsa ko leta y'u Rwanda isanzwe iziho kutuzuza inshingano zayo iyo bigeze ku gukora amaperereza yigenga. Ibyabaye kuri Karasira byongeye kutwibutsa ibyabaye kuri Kizito Mihigo mu mwaka wa 2020 nawe wapfiriye muri gereza. Icyo gihe ubuyobozi bw'u Rwanda ntabwo bwigeze bukora iperereza ryigenga kandi riboneye ryari gufasha gusobanura neza uko yapfuye. Les circonstances de sa mort. Uyo rero yari Clementine de Monjoie wa Human Rights Watch. Unaho tubahonje mu kiganiro imvura imvano ceje habukera. Ibyo gutwika, ibyo gutangaza message abantu batahagazeho, iyo abantu bashobora kuvugana bagatukana, bishobora kubajyanisha muri cya kintu cyo kuvuga baramenyekana cyane ariko se baramenyekana. Hari abo byagizeho ingaruka cyane ugasanga arazwe ariko azwi mu bibi. Ego Maître Jean Paul ngira ngo wavyumvise abantu 200 barenga bamaze gufatwa bazira ibyaha bakoreye ku mbuga ngurukana bumenyi ni benshi. Ibi bintu mwebwe nk'abanyamategeko mubisigura gute? Nkuko na Joseph yarabikomojeho nanjye ndemeranya nawe ko hari ikintu kijyanye nuko hari gutera imbere. Uko umubare w'abakoresha telefone z'amasmartphone z'ababasha kubona internet z'ababasha kugera kuri iryo koranabuhanga wiyongera niko n'abashaka gukoramo amakosa wiyongera. Ariko no mu kindi kintu cyabizamuye mu myaka ishize naho mbeba mbona igice kinini cy'abanyamakuru twari tuzi bakorera ibitangazamakuru cyangwa se n'ubu ngubu bakibikorera agiye afite n'akandi kantu hirya ku ruhande yanabaye n'umwinfluencer cyangwa se afite n'urwo rubuga cyangwa se afite n'iyo channel atangazaho ibintu. Kubera iki? Kubera ko igitangazamakuru akorera gifite umurongo kigenderaho ibyo kitamwemerera gukora. Shakira, twemeranije yuko mu mwuga wanyu hariho abantu barenza urugero, hari n'abantu bakoresha n'imvugo itajanye n'imico n'imigenzo ya Kinyarwanda. Ubundi aho ngaho iyo wageze kuri urwo rwego rwo kuvuga amagambo ateye isoni koko n'undi muntu yumva kumva ayo magambo ateye isoni uba bamaze gutandukana n'indangagaciro zawe cyangwa se indangagaciro z'igihugu cyacu. Ntabwo bikwiriye rero ko we wafata kamera kubera amarangamutima yawe ufite izo saha cyangwa se kubera ibyiyumviro byawe ufite izo saha ukumva ko ugomba guhaguruka ukajya ku gihugu ukagisebya cyangwa se ukakivuga nabi. Ntabwo ari byiza. Rimwe na rimwe abenshi babikora bashaka ngo bamenyekane cyangwa se bashaka hiti. Ariko uremeza ko bibaho, ariko uremeza ko bibaho kwayo majambo avugwa biriho cyane. Ndabyemera 100%. N'ingero nyinshi zirahari, amavideo arahari, rwose turabyemera ko bihari. Nimvura imvano rero yejo aho bukera mu kwidagadura uyu munsi turagaruka ku nkuru zigezweho mu muziki mpuzamahanga no muri Afrika aho muri mu Rwanda akiri muto Elvin Sena yakoze amateka kuri Billboard abikesha indirimbo yakozwe hifashishijwe I Let Me Be. Aya n'ayandi makuru atandukanye turatuguriye na Latif. Yagahigo iyobora urutonde rw'iki cyumweru rw'indirimbo 50 zo mu njyana ya Afrobeat zumva cyane ku rubuga rwa Billboard muri Amerika. Uyu muhanzi usanzwe yiga mu Bufaransa iyi ndirimbo ye yakunzwe cyane no ku zindi mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube aho yayitunganyije yifashishije ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano rizwi nka AI. Kubera ko atashakaga kumenyekana nk'uyifashisha AI mu muziki yari yahinduye izina ubwo yayisohoraga yiyita The Second Voice. Nubwa mbere indirimbo yakozwe yifashishijwe AI igiye ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rukomeye rwa Billboard. Iyi ndirimbo yakurikiwe ni yitwa Chanel y'umuhanzi Tyra yari iri kuri uwo mwanya wa mbere ariko ikaba yarahise ijya ku mwanya wa kabiri. Mendi makuru y'imyidagaduro umuhanzi David wo muri Nigeria yashyizwe ku rwego rwa Black Music and Entertainment Walk of Fame icyiciro cy'uyu mwaka wa 2026 Atlanta muri Amerika urwego rushyirwamo abahanzi bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere umuziki
n'umuco by'abirabura. Black Music and Entertainment Walk of Fame yashinzwe mu mwaka wa 2021 hagamijwe guha icyubahiro abantu bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere imyidagaduro y'abirabura n'umuco w'umuziki ku rwego mpuzamahanga. Davido habaye umwirabura wa kabiri winjiye muri uru rwego nyuma ya Fela Kuti wo muri Nigeria wamamaye mu njyana ya Afrobeat mu myaka y'1970 ndetse na 80. Abandi bahanzi bari muri iki cyiciro ni ibyamamare byo muri Amerika nka Quincy Jones, Stevie Wonder, Michael Jackson, Beyonce, Miss Elliott, Snoop Dogg ndetse n'abandi. Reka dusure ubonaho n'umwanya w'amakuru inkino twategure na mugenzi wacu Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda mu mupira w'amaguru, ikipe ya Al Hilal Omdurman yaraye yihereranye APR FC iyinyagira ibitego 4-0 mu mukino wa shampiyona. Ibi byatumye Al Hilal isiga APR amanota 11 yose kandi inagifite umukino w'ikirarane. Ngenzi yayo yo muri Sudan El Merreikh nayo yanyagiye Tenseri ibitego 4-1 ijya ku mwanya wa kabiri. Umugabane w'Uburayi bwa mbere mu mateka amakipe yo mu Bwongereza yageze ku mikino ya nyuma y'amarushanwa 3 akomeye y'umupira w'amaguru i Burayi mu gihe kimwe. Nyuma y'uko Arsenal igeze ku mukino wa nyuma wa Champions League isezereye Atletico Madrid kwa kabiri nijoro, Aston Villa na Crystal Palace nazo zageze ku mikino ya nyuma mu mikino yazo yabaye ku munsi w'ejo. Villa yanyagiye Nottingham Forest ibitego 4-0 ku kibuga cya Villa Park mu gihe umutoza wayo Unai Emery ashaka guca gahigo ko gutwara igikombe cya 5 cya Europa League nk'umutoza. Villa irashaka gukuraho igihe cy'imyaka 30 maze idakora ku gikombe n'imyaka 44 ishize itegereje igikombe gikomeye, ikaba izahura na Freiburg yo mu gihugu cy'Ubudage ku mukino wa nyuma muri uku kwezi. Crystal Palace nayo yageze ku mukino wa nyuma wa Europa Conference League nyuma yo gutsinda mu buryo bworoshye ikipe ya Shakhtar Donetsk yo mu gihugu cya Ukraine muri kimwe cya kabiri. Iyi kipe izwi kandi nka The Eagles iri gukina mu gikombe cy'Uburayi bwa mbere muri uyu mwaka w'imikino kandi ikaba yahise igera ku mukino wa nyuma. Umukino wa nyuma uzabera mu mujyi wa Leipzig mu gihugu cy'Ubudage, ikazahura n'ikipe yo muri Espagne ya Rayo Vallecano yo yageze ku mukino wa nyuma ikuyemo Strasbourg yo mu Bufaransa ku giteranyo cy'ibitego 2-0 mu mikino yombi. Nkomereze mu gihugu cy'Ubwongereza, shampiyona ya English Premier League igeze ahakomeye. Manchester City kuri uyu wa gatandatu ishobora kugabanya ikinyuranyo cy'amanota 4 hagati yayo na Arsenal niramuka itsinze Brentford, mu gihe ku cyumweru abakunzi ba The Gunners bazaba bategereje ko isubizamo icyo kinyuranyo ubwo izajya kwa West Ham yo iri kurwana no kutamanuka. Undi mukino ukomeye nuzahuza ku munsi w'ejo kwa gatandatu ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Chelsea. Indi mikino iteganyijwe mu Bwongereza kandi uretse iyo ni Fulham izakina na Bournemouth ku munsi w'ejo, Brighton ikazakira Wolverhampton, naho Sunderland ikazakira ikipe ya Manchester United. Ku cyumweru Crystal Palace izakina na Everton, Burnley yakire Aston Villa, Nottingham Forest ikine na Newcastle United, naho kuwa mbere ikipe ya Tottenham Hotspur ikazakira Leeds United. Tottenham irarwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri.
ku bakunzi b'umukino wa basketball shampiyona NBA, ikipe ya Oklahoma City Thunder n'ikipe ya Detroit Pistons zose zamaze kuyobora n'imikino 2-0 muri kimwe cya kabiri cy'imikino ya NBA mu bice byayo icy'uburengerazuba n'icy'uburasirazuba, nyuma yo gutsinda mu rugo Los Angeles Lakers na Cleveland Cavaliers. Oklahoma City Thunder ifite igikombe giheruka yatsinze Lakers amanota 125-107 mu gice cy'uburengerazuba. LeBron James akaba yatsindiye Lakers amanota 23. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango muri Afrika no ku isi yose. Urakoze Yves Bucyana. Ubu naho twakire Yvette Kabatesi mu kiganiro baza muganga. Hambere aha amaribori yafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubwiza cyane cyane ku bagore n'abakobwa. Gusa uko imyaka igenda, utu turongo tuza ku mubiri turagenda dutera ipfunwe abadufite. Hari icyo se baba bamarirwa? Turi kumwe na muganga w'indwara z'uruhu Albert Irakarama mu bitaro La Croix du Sud. Amaribori cyangwa vergeture cyangwa stretch marks ni ukugaragara ku ruhu kuturongo dushobora kugira amabara atandukanye bitewe n'ubwoko bw'uruhu rw'umuntu, tukaza dushobora kuba tubyimbye cyangwa dutebeyemo. Ibyo byose ariko bikagendera ku miterere karemano ko la genetique ku muntu, bikagira n'isano no kwiyongera k'umuntu kubyibuha, bikaza kuba mu buryo bumwe cyangwa ubundi icika ry'utugozi tugize uruhu. Biboneka cyane ku bantu bongereye ibiro, turuze kuvuga nk'abadamu batwite, abahungu ndetse n'abakobwa mu gihe cy'ubugimbi. Yereka mvuge nko ku mabere ku badamu, ku nda, ku matako, ku ntege, ku mavi ku bahungu, ariko hari nawe uzajya kubona ukabona n'umuntu ku kaboko hasanzwe amaribori yatangiye kuza. Mwavuze kuri yagukururuka nyine kutugozi niko watwise. Turiya tugozi ubusanzwe tumara iki ku ruhu? Ni utugozi dutuma uruhu rukweduka rukagaruka inyuma, ariko bigatuma rwa ruhu rukomera. Umuntu numureba akiri mutoya namaze gukura uribona ko uruhu rwe rwatangiye kurekura. N'utwo tugozi tuba twatangiye gusaza tukarekura. Umuntu ashobora kwibaza, hariya rero haje amaribori, umuntu araribwa, nta kintu kiba cyangiritse mu by'ukuri kuri urwo ruhu? Mu maribori habamo ibyiciro bitandukanye. Maribori buriya gitangira hari abakubwira ngo aramuryaryaata. Ibyo ni ikimenyetso abarwayi bazana kenshi ugasanga aranabyimba, ushobora gukora ukayumva. Icyo gihe urwaye akubwira ko amuryaryaata ashaka gushimaho. Ariko iyo yamaze kugera muri faze navuga chronique, ubwo n'igihe maze igihe kirekire, hacika amakobo ndetse no kuyavura biri buze no kugora niyo yamaze kugeza ku faze chronique. Hama mu by'ukuri nta kintu cyangiza ku ruhu cyangwa se ku buzima bw'uwo muntu ufite ayo maribori nk'ayo ngayo? Icyo byangiza ni twa tugozi twacitse. Bitewe n'uburyo twacitse kubera ko uruhu rwawe rworohereye wikesheje, utekereza aho bwa bugozi butari ukaba korohera rwose wagira ngo ni agapapuro k'itabi. Icyo ni kimwe. Ikindi cyo byangiza ni uko we wiyumva, kuko ni nacyo kintu abantu kibabangamira cyane. Uko agaragara ni ikintu kinini cyane ku maribori, ariko nanone icyo byangiza naho byaturutse. Niba ufite indwara yo mu mubiri imbere ikaza gutera maribori kikangwa kimwe mu kimenyetso cy'iyo ndwara, ntago uzangizwa nuko aya maribori yafite, ahubwo uzangizwa nuko ya ndwara yindi ibindi iri kugenda yangiza. Hama kubijyanye no kuba umuntu burya agaragara, ndetse no mu Kinyarwanda bajyana navuga ngo umukobwa wari boye ni wari mwiza. Bwa bundi rero navuga ngo abantu babaga bibeshya kuri iyo ngingo. Uko abantu bagenda bamenya amakuru ku bijyanye n'ubuzima bwabo, abantu baraza kwivuza kandi kuko ni uburwayi. Abantu rero babagannye mubafasha iki? Ni suje ikomeye kuko mu rwego rwa gihanga iyo tuvuze ko twacitse, nta muti ubu ngubu urabaho wemeranyijweho ko ariyo protocole izwi ku isi yose. Nk'uko twavuga mu malaria turayivuza ABCD, ntayiraboneka. Ahubwo hazaho iki? Hazaho kugerageza gukumira. Umuntu ashobora kuza yivuza ikintu runaka utari ko ufite umwaku yuko bishobora kuzagenda gutyo. Aho no gukumira, hari ukugerageza gushishikariza abantu kuza kwa muganga mu gihe akiri kuza, kuko haba hari amahirwe yuko wayagabanya, simvuze kuyamaraho. Iyo byamaze gutinda, yamaze gucikamo twa twobo, biragorana. Hari uburyo abantu bagerageza kongera kugarurira imbaraga uturemangingo, ibyo bita fibroblast, twa tuntu dukora twa tugozi, kongera gusa nk'abadushitura.
ngo dukore cyane. Hari imiti bateramo, hari za lazeri, hari uburyo bwinshi bugera kuri 40 ariko icya mbere na mbere ni ugukumira. Nicyo kintu kinini nge nensistaho, no kuganiriza umurwayi ko ikigamijwe mu byo mugiye gukora ushobora gukuraho ko kubona ari kwishima, ushobora kuyagabanya, ariko ntihagamijwe kuvuga ngo 100% ugiye kuyakiza, ariko nanone bigaterwa naho yaturutse. Ikindi nyarukira kwa muganga ntacyo bigutwaye. Ni kuri kino kiganiro bazamuganga rero turangirije kama kuri yacu kuri uno wa gatanu yarahagariwe na Latifa Mutesi. Muhinga bw'ibyuma yari Jonathan Mwangi. Kwizana ryabo bose bafashije kurangwa amakuru abashikire. Bernard Bankukira nkabanda bashimiye mugira umugoroba mwiza, umunsi mwiza canke igitondo ciza bivanye naho muherereye mu mpande zitandukanye ezisi. Nagahwane.